Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi site phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube phila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pente bai mala ka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka ba Thymmai Timentang in pay no ya kanika post ka banok shulat Thymmai po Shillong Meghalaya. Ya kanika post la pelaj daka ICAR Meghalaya Division of Animal and Fisheries Science ICAR Research Complex for Northeast Region Umyam mentau benai arajar apuar. Ka kerteng jong kanika post kada young professional grade 2. Kelas date dan nika tarik ke bakado bapila wan sama yiki applications kada hau pratrik penai September arajar apuar. Ya kan nika post yang professional grade 2 ke balai kawai ke each limit dan nika kerta ke bahek do ke day lapusan senam yaki shenrang 400 senam yaki kintai ka salary lan nika tolop ke day lapusan ajar hak shi benai ke educational qualification kolong kumne hila day ban pendap ya ka bachelors in veterinary science lane masters in veterinary science lane masters in science haka livestock products technology lane food technology lane food processing lani MTech haka food processing lani food technology. The candidates ke belong eligible buku aban apply ke nika post pihak ban pendap ya ke application form ke ba dan support jangka official notification tapi ada ban pendam sapha lang bat ki scan copy jangki original documents ki jangpi sya ke nika email address livestock@gmail.com. Ke official notification dan ke official advertisement ke bala apply hi dengan ke ICAR ngala aya po description juga nika video tis ngobha download bat pulih syaka syaba pin apply ke nika post kanang ba pin tip syusyu syapang kiwi pat ki details.